none gusuza kandi mufije byiza no sura tandukanye yo muvandimwe ukundi bwanyo kuri channel Twemboni TV nitwa Ajabu Marashingo yikaze muri aya makuru muri aka kanya. Muri rusange Trump yamaze guhakana ko intambara itazigira irangira kuko yavuze ko mu gihe cyose amasezerano hagati ya Iran na Amerika atazasinywa ngo intambara nayo itazarangira. Gusa amasezerano ashobora kuba hari ikizere cy'uko minsi ya vuba yasinywa kuko nkuko bigaragara yamaze guhagarika umugambi wo kuyobora amato muri Hormuz, ndetse yamaze kuvuga yuko amato ya Iran atazongera kuraswa aca muri Hormuz kuko hagaragaye mu mashusho amato ari kuraswa ya Iran. Binavuga yuko aya mato atazongera kuba yaraswa uko byagenda kose. Binavuga ko rero aya mato ataraswa, niyo mpamvu yavuze ko aya mato atapfa kongera kuraswa uko byagenda kose muri rusange. Niyo mpamvu rero Donald Trump yavuze yuko azakora ishoboka byose intambara ikaba yarangira mu gihe cyose hasinywe amasezerano hagati y'ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi, kuko avuga yuko Trump intambara hagati ya Iran na Amerika izarangira habayeho kumvikana hagati ya Amerika ndetse na Iran. Ibyo ngibyo bikaba byakurwa mu gihe cya vuba cyane uko bigaragara. President Donald Trump yavuze yuko avuga yuko intambara hagati ya Iran izarangira uburyo byagenda kose ari kwasinywe amasezerano hagati y'ubwumvikane hagati ya Amerika ndetse na Iran uko bigaragara, ndetse avuga yuko azakomeza ibikorwa byose byatuma agera ku masezerano y'amahoro muri rusange. Mu buryo kandi bugaragara bishoboka kuba byagira uruhare rukomeye cyane, ndetse uko yabinyuza mu buryo bwo bwose. Hari kandi gukumvikana kuri gutekerezwaho, ariko kandi aburira ibitero yuko bizakomeza kuri Tehran mu gihe cyose Iran yaba ngo itemeye amasezerano ndetse no kumvikana hagati ye ndetse na Trump. Muri rusange Trump avuga yuko mu gihe cyose Iran itazemera ibyo Iran isabwa byose, ko Iran izakomeza kuraswaho ngo bya buri munsi. Ikindi ko ngo ibitero yamaze kwizeza ko bizakomeza, anavuga ko Iran igomba kwemera ibyo isabwa byose bya buri munsi. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social, Donald Trump wa Amerika yavuze yuko Iran yemeye gushyira mu bikorwa ibyo yemeye byose ndetse n'ibyemeranijweho ko mu gihe cyose izabyemera aribwo intambara izahagarara. Rero mu bikorwa byari byo byose yemeza yuko igikorwa Donald Trump yise ngo ikintu gikomeye icyo gihe rero kandi cyiswe Operation Epic Fury ngo nibwo kizahagarikwa mu gihe cyose Iran izemera guhagarika iyi gahunda. Iyi gahunda yiswe Operation Epic Fury ni kwa kundi Amerika yagabye ibitero kuri Iran bagamije kuyibuza gukoresha ingufu za nuclear n'izindi ntwaro zitandukanye. Ibira bitero nibyo bise iyi gahunda. Agakora bino gahunda bizahagarara mu gihe cyose Iran izaba yemeye ibyo Amerika isaba byose, ndetse ikanasinya ku masezerano y'amahoro n'ubwumvikane intambara igahita irangira na Hormuz. Trump kandi yakomeje kuvuga ko Hormuz izafungurwa ku nyungu z'abanyamerika bose muri rusange ndetse n'abanya-Iran uko yabigaragaje, kuko Donald Trump yaburiye yuko niba Iran itemera ayo masezerano azashyirwaho na Amerika na Iran ngo bose bashyira umukono ku giti icyabo bombi. Avuga ko ibitero bizongera ubukana kurusha uko mbere byari bimeze. Avuga kandi yuko ku rwego rwo hejuru cyane bizaba bibi cyane kurusha uko mbere byari bimeze, kandi ko bizaba bifite imbaraga cyane nyinshi kurusha uko mbere byahoze. Avuga yuko mu gihe Iran izemera gusinya amasezerano hazaba ibintu byiza cyane, noneho umuhora Hormuz ugafungurwa ku nyungu z'abatuye isi bose ndetse ugafungurwa ku nyungu z'abanya-Iran. Trump avuga ko nibwo ngo bizagerwaho, mu gihe cyose bitazagerwaho ngo ntibizakunda. Ikindi ni uko Trump yamaze kwemera yuko agiye guhagarika kurasa ku mato y'abanya-Iran ndetse no kuyagenzura. Akavuga yuko agiye kubihagarika kugeza igihe cyose abona ko amasezerano ari kugenda ashyira mu bikorwa, kuko yavuze ko Trump ari icyizere mu bigaragara cy'uko ibintu biri kugenda bijya ku murongo. Niyo mpamvu yavuze ko iriya gahunda bise Project Freedom ijyanye n'uko Amerika iyobora amato yose muri Hormuz ikageza aho agiye nta kibazo na kimwe agize, ko iyo gahunda igiye guhagarara ahubwo igasimburwa n'uko hagiye gushakishwa inzira y'amahoro hagati ya Amerika ndetse na Iran kugira ngo byihutishwe. Binavuga yuko muri rusange bigiye kwihuta ndetse amasezerano y'amahoro akaba yasinywa mu gihe cya vuba cyane kidatinze, nk'uko Trump avuga ko hari icyizere cy'uko bigomba gukorwa byanze bikunze. Niyo mpamvu yise ahagarika amato yose kuraswaho ya Iran, ahubwo noneho we yihutisha yuko bizagerwaho, ndetse yanasabye abafatanyabikorwa yuko bazajya bamufasha kubyihutisha, kuko ari n'abahuza nka Pakistan n'abandi yuko bazabishyira mu bikorwa. Akora ko Trump avuga yuko muri rusange yuko Amerika igiye kuba ihagaritse ibikorwa byose bya gisirikare kijyanye no kuyobora amato muri Hormuz nk'uko bigaragaje mu nyandiko zitandukanye. Uyu munsi Trump Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje yuko ngo nimugoroba ibikorwa cyo gisirikare cy'Amerika cyo kuyobora amato yo mu kigobe ndetse cy'Abarabu
aka kanya cyangwa se nyine rumuzi ikizaba gihagaritswe by'igihe gitoya ntabwo ari igihe kirekire. Aya mato yajyaga agenzurwa guhera muri iyi minsi itambutse, ariko giye kuba gihagaze mu gihe gitoya cyane, mu gihe akiri gushaka uburyo amasezerano yasinywa. Mu gihe adahagaze ngo ibyo ntabwo bizakunda, ariko Trump avuga ko atari kera. Trump yavuze yuko iki gikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Project, cyo gikorwa cyiswe Freedom Project cyangwa se umushinga w'ubwisanzure ku mato aca muri Hormuz ayoborwa na Amerika, niko umushinga witwaga. Ngo ugiye kuba uhagazwe byagaye gatoya ugereranije mu Kinyarwanda, niko bigaragara. Iki ngiki cyatangiye kuwa mbere kino cyumweru turimo, aho hari amato amwe namwe yatangiye guca muri Hormuz afashijwe n'ingabo za Amerika, kuko amato yashyirwagaho ubwirinzi bwa Amerika kugira ngo ataraswa na Iran akagera hagiye nta kibazo na kimwe agize. Gusa hatambutse amato make yari yaheze muri Hormuz, ntabwo ari amato yose yatambutse, namwe muri yo. Kino gikorwa kiri kuba gihagaze, ko benshi bakise ko igikorwa kitari cyiza, kigiye kuba gihagaze. Rero amasezerano y'impande zombi, kuko intambwe ikomeye cyane kuba yaterwa nkuko bigaragara. Trump yavuze yuko rero hagiye gushyirwa imbaraga kugira ngo hasinywe amasezerano hagati ya Iran ndetse na Amerika. Itangazamakuru rya leta ya Iran risobanura yuko ari nk'itsinzi ikomeye cyane, bivuga yuko rero guhagarika icyo gikorwa bigaragaza yuko Trump yasubiye inyuma, ndetse kandi yuko nyuma yo gukomeza kunanirwa kongera gufungura uwo muhora Hormuz w'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga binyuze mu mazi magari. Iran ivuga ko Amerika yatsinzwe, kuba yasubiye inyuma yuko Iran yo yatsinze urugamba muri rusange. Perezida wa Amerika Trump yabitangaje mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mark Rubio wa Amerika yavuze yuko igitero cy'ibanze cya Amerika na Israel kuri Libani cyiswe Operation Ethic Fadi, cyangwa se igikorwa cya gisirikare cy'uburakari bukabije cyane, cyarangiye nyuma y'uko kigeze ku ntego zacyo muri rusange. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yavuze yuko rero Trump yavuze yuko yafashe icyo cyemezo hashingiwe ku busabe bwa Pakistan nk'umuhuza mukuru mu biganiro by'amahoro hagati ya Amerika ndetse na Iran. Ikindi avuga yuko yakoze nk'umuntu, ikindi yakoze nk'umuhuza hagati ya Amerika ndetse na Iran. Yongeraho kandi yuko akurikirana amato ya Amerika ndetse n'uburyo bwose byanyuraho kugira ngo yambuke mu Hormuz, ndetse no ku byambu bya Iran akaba azafashwa kugerageza kwambuka bikagenda neza, ndetse no kumugarura nta kimwe kibaye ku mugaragaro. Itangazo rya Trump rishobora gutambundukana n'ibivuga kuri rusange ku mbuga nkoranyambaga, ndetse mu gutungana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa rishingiye ku munsi wari wabanje, ndetse no gutanga ubutumwa bukozwe na Rubio avuga yuko hari ikindi cyakorwa cyangwa se cyakozwe n'itambutse, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri w'Ingabo Peter Hegseth, Minisitiri w'Ingabo muri Amerika, ndetse n'umukuru w'ibiro bikuru rusange bya Amerika, uyu nguyu yitwa akaba n'umuvugizi ariko wa White House, nanone tubigarukeho, yitwa General Dan Karen. Bose bari basizanije yuko icyo gikorwa cya gisirikare kizatuma habaho ubwisanzure bw'amato bwo kugenda muri Hormuz nta kintu kimwe kibayeho, ndetse kandi hamwe n'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz ndetse no mu kigobe cya Persi, ko iyo gahunda aricyo igamije kandi ko bizagenda neza muri rusange. Kwa kabiri Mark Rubio yabwiye abanyamakuru ati, twahisemo inzira y'amahoro, icyo Perezida Donald Trump ahitamo ni amasezerano. Niyo mpamvu hari gushakishwa uburyo hasinywa amasezerano hagati yacu nka Amerika ndetse na Iran muri rusange. Ikigiye gukurikiraho ntigisobanutse. Ubutegetsi bwa Amerika bwashimangiye yuko Project Freedom ari igikorwa cyihariye cyane kandi ko gitandukanye nicyo kizibandaho, ndetse yuko amato ku byambo bya Iran, ikindi ko kigamije kotsa igitutu Iran mu rwego rw'ubukungu kugira ngo yemere gusinya amasezerano y'amahoro hagati yacu ndetse intambara irangire burundu. Project Freedom yari igamije gufasha gusubiraho ndetse urujya n'uruza rw'ibikorwa bitandukanye muri Hormuz, peteroli kugira ngo igitambuka neza nk'ibisanzwe. Ikindi kandi bavuga ko hari ibyagezweho nubwo bitagenze neza uko babyifuzaga, ariko bavuga ko hari icyakozwe muri rusange muri ako karere kandi ndetse no mu bucuruzi bwo ku isi bose bagasubira mu bikorwa nk'ibisanzwe nk'uko White House ibivuga.
rero binyuze mu muyoboro w'amato ndetse aca muri iki kigobe ndetse by'Abarabu akanyura muri uwo muyoboro wa Hormuz ahanini wafunzwe. Rero iyi Project Freedom nicyo yari igamije, gusa yamaze kuba isubitswe igihe gito nk'uko Trump abivuga. Ariko kandi niba muri uko kubura ingaruka cyangwa se ukora Hormuz biri guteza ingaruka nyinshi ku isi, ariko kandi kuba ihagaritswe, kompanyi z'ubwikorezi ndetse n'ubwishingizi zikorana zitandukanye nazo zibujijwe amahwemo mu buryo butandukanye, zikabuzwa kwambutsa peteroli yazo kubera ko n'ubwumvikane kwa Iran biragoye, kuko Iran hari ibyo igenda isaba bitandukanye byo Amerika ivuga, kuko kandi Amerika yagiye igaragaza ko irasa ku mato ya Iran na Iran ikagaragaza ko iri kurasa ku mato ya Amerika mu minsi itambutse, kuko Iran yagaragaye irasa ku byambu ndetse irasa ku kigobe cya Persi, mu gihe Iran mu gihe Amerika yari maze kurasa ku mato ya Iran muri iyi minsi itambutse mikeya cyane. Ku rundi ruhande kandi ubutegetsi bwa Amerika bushobora kwizera yuko gukuraho cyangwa se guhagarika icyo gikorwa cya gisirikare icyo ari igikorwa cy'ubutegetsi, kandi yuko ubutegetsi bwa Iran budakozwa ako gato cyangwa se mu gihe gitoya cyane, ko hari ikiza cy'uko byatanga, kandi ko bizera ko bizafasha ko Iran izemera gusinya amasezerano mu buryo bwihuse. Rero bifasha mu kugera ndetse no mu kugena no kugera ku biganiro by'uko Iran yasinya amasezerano. Rero bivuga yuko Amerika yizeye neza ko Iran izabona ko nta gitutu ishyizweho n'amahanga, bikazayifasha kugera ku buryo yasinya amasezerano y'amahoro, ndetse ikizera ko kuba itari kuraswaho n'amato akaba ari gutambuka neza ko bizagenda neza. Gusa muri rusange Amerika irakina mu byambo bya Iran, gusa Trump avuga yuko amasezerano gusinywa ko biri karibu cyane, kandi ko yizeye neza ko yabikoze. Niyo mpamvu yamaze guhagarika bino bikorwa byose bya gisirikare bimwe na bimwe, n'ubwo atari byose kuri Iran, kuko avuga ko abikoze kugira ngo arebe ukuntu yagera ku masezerano y'amahoro nk'uko bigaragara. Muri rusange icyavuzwe ni icyo, gusa nakwibutsa ko Iran icyo yavuze ni uko avuga ko Trump yasubiye inyuma, ndetse ko Amerika yatsinzwe yo ntabwo iratangaza ku bijyanye n'uko yemera gusinya amasezerano, kuko yo isaba yuko yakwemererwa gukoresha ingufu za nucleaire, ikemererwa kandi gukomeza kuzitunganya. N'ikintu gikomeye cyane Iran itari kumvikana na Amerika, ibindi byose barabyumvikana. Ikindi Iran igasaba yuko yakurirwaho ibihano yafatiwe n'amahanga harimo na Amerika. Ikindi Iran irasabwa ibyo ngibyo, harimo Iran yarangiza igahita ifungura Hormuz, noneho na Amerika igahita irangiza intambara kuri Iran. Ibyo ngibyo nibigerwaho amasezerano azaba yasinywe. Ikindi Trump avuga ko ibintu byose azabikora mu gihe cyose azabona neza yuko Iran yamaze gusinya ku masezerano y'amahoro nk'uko yabitangaje, ariko yabyize igihe gitoya. Bivuze ngo igihe cyose Iran itazabyemera, Amerika ishobora kugaruka n'umujinya mwinshi cyane, ikongera igakora bya bikorwa byabo, kuko babyise iby'igihe gitoya. Ntabwo batangaje ngo ni ukuva ryari kugeza ryari, bavuze ngo ni by'igihe gitoya, ntibavuze ngo ni kuva ryari kugeza ryari. Kuba rero nta deadline bashyize cyangwa se igihe ntarengwa, bivuze ngo isaha ku isaha, umunota ku wundi, bino bikorwa byo kubangamira amato ya Hormuz, kubangamira ibitandukanye. Ndetse iyi Project Freedom ishobora gukomeza, ndetse n'ibikorwa bya gisirikare by'umujinya ukabije kuri Iran byateguwe na Amerika na Israel bishobora kuba byakomeza mu gihe runaka cyose Amerika itaba yasinye amasezerano n'ingabo cyangwa se na leta ya Iran nk'uko bigaragara mu nyandiko. Kuko Trump avuga ko agiye gushyira umuhate ashingiye ku bwumvikanyeho n'umuhuza nka Pakistani, bakazasinya amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika na Iran muri rusange. Ndagushimiye cyane wowe nanjye muri aya makuru. Nitwa Ajabu Marashi, Imana mwese barinde. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.